HCF kan ti chuan highest common factor tina nia GCD pon ti rina chu greatest common divisor tina ani 16 equal to 1 2 4 8 16 hetila hengho hi 16 factor te chunia 16 ron sem theitu number te 24 equal to 1 2 3 4 6 8 12 24 hengte hi 24 ron sem theitu number te chuni leme hetan number ron sem theitu te zinga ain ang hi entaila 1 le 1 ai nanga 2 le 2 ai nang la 4 le 4 ai nang la 8 le 8 ai nang la heta ai nang zinga alien per hi HCF chuni number panni ema ai tampolo ni rose aron sem theitu zinga ai nang zinga alien per kha HCF chuni 24 le 36 prime factorization method mangin HCF kan zong china masain 24 he heta factor zong photanga chu prime factorization kan ti chuan a factor te hi prime number ani nge turania prime number te chu number ama le ama in sem the hu kha intirnan 2 3 5 7 11 13 17 19 23 heng ho hi prime number ani ta a hetla a factor te kha prime number in anom nge turani chuan 24 kan nei ta a 24 eng number nge sem the kan ti chuan hetila tang hen kan enanga du kha man theya ma se ama sem the tur kan ni turani number 2 lo ta la 2 in 24 hi ka sem chuan 12 aninga 12 in 2 ka sem le chuan 6 hi 2 ka sem le chuan 3 chu prime number ani to wangin ti han kan du to kang chu ti chu 24 factor te chu 2 2 2 3 ti line number te hi zia phei tur ani chuan 36 longni le ta se tun mi ang tho hian ti le ta ila 36 ani chuan 2 1 8 2 9 3 3 this is 36 prime factor te chu 2 2 3 3 so this is HCF antang chu a number hi a pairing kan da nga hemi hi in pair ta se hemi hi pair le ta ila chun 3 le 3 pair le ta ila hetilai 2 hi pair pui tu rom talowa chuti pokin 3 hi a pair pui tu rom talowa wan hi ho chu a pair thelo heti a pair ho hi voi khat kan la thla le zelang true chun hetilai pair tang hi voi khat le ta ila heti tang hian ti he chuti chu heng ho hi kan pun tir chuan 12 ani a 24 le 36 HCF chu 12 48 72 le 120 te HCF kan zon le don chuan 48 factor te chu heng ho ni ta a 72 factor chu heng ni le ta a 120 factor te ni vele ta a he te tang hian kop te ten kan da lenga heng ho hi voi khat lo ni ta se heng voi khat lo ni le ta se tian lo ni le ta se 3 2 oma dang per pui tu rom talowa 3 chone tan 3 le 5 om boka hi per tu rom talowa tikhan a per ho zong hi voi khat kan zek la zelang chuti chu heng ho hi kan puntir vele chuan 24 ka 48 72 le 120 HCF chuni
18 factor hi then zong le tai la 2 9 18 3 3 18 factor te chu 2 3 3 ni ta 24 factor zong le tai la 24 so 1 2 6 2 2 2 3 ICF kan tila chuan hemi le hemi hi ein per theya chuan hemi le hemi hi per le taila ta hian thi oma per pui thurom tolowa etilai tu te hi kan per tir theringot lo achung le anoi number panni kha panni tang kan per tir zel turani chuti chu tu hi voi khat kan zek la theya etilai 3 kan zek the boka 18 le 24 ACF chu 6 tikan number pani ema pathum pali polo ni rose tikan ai nang ho hi per tir zelila voi kha zek la zelila puntirila ACF chu chok zel mi donani using common division method 24 le 36 common division method mangin HCF in zong le don sinang tihan 24 36 tihan hemi number te hi number inang in kan sem photang soitoka kan number sem kan number mantur kha prime number te ani nge turani 2 in sem sintaila 2 in 24 hi ka sem chua 12 36 hi 18 2 in ala sem theya 2 in sem le taila 2 6 2 9 6 2 in theya 9 hi athei tolowa so wangin hemi number pani hi number inang in sem thei tu tur kan ngai to leang 3 no sem taila 3 in 2 3 in 3 3 le 2 su number inang in sem thei tolowa so wangin ta hian kan du tok nga chuan a HCF chu intinge kan zon ta kan ti chuan hei tilampang number song hi ta hian kan zek thaleang chuan heng ho hi kan puntir le vek chuan 12 tikhan HCF 24 le 36 HCF chu 12 ani 48 72 le 120 te HCF common division method mangin tila chinila 48 72 120 twin same the ve ka wangin twin tile photila 2 2 ja 2 3 6 6 0 hing number te hin twin ala thile a twin tile taila 2 bok in tile taila iti line number 6 9 le 15 te hi 2 in a thei tolova so wain 2 chuna ti thei tolova 3 sem vele chinam 2 3 5 achonga hengte hi number inang in a sem the 2 in a thei lovek 2 in a thei vek lowa 3 in a thei vek lowa 5 pan a thei lovek chu wangin HCF tur chu hei tilampang number heng ho hi 2 2 2 always a choice 3 heng ho hi kan puntir le vek chuan 24 30 60 le 90 hi common division le thot mangin zong le sina 20 le taila 2 15 30 45 ni dona he can end one twin 15 2 ne thela 30 hi twin theya 45 he thela
2 na thei vek lo wangin 3 ti la chin la 3 na thei veka 3 5 za 3 10 1 5 chuan hi kan en le chuan 2 na thei lo veka 3 na thei lo vek boka chuan 5 in ti la tai la 5 1 2 3 chu ti chu HCF tur chu he ti na pang che he 2 3 5 he kan puntir chuan 30 chu ti chu 30 60 le 90 HCF chu 30 long division method mangin 36 le 54 HCF hon zong sinam kan hretur chu alian zokhi ate zokin sem nei turani 36 hi 54 hi 36 in ka sem chuan ka puta sample chuan e remainder anita heta divisor hi tuna chuan heta sem thei to lawa chuan hei lai divisor hi sem tura kan da leang tian e amun in 36 nita tikan remainder 0 ni ma su sem char tur ta ni chu ti chu kan HCF tur chu hei lai a divisor nung ber kha HCF chu ni me pakatang en le chinila 16 le 24 lo ta se chu ti chu 24 alian zok hi ate zok 16 in kan sem yang mun khat ta se 16 ni nga e kan minus vele chuan 8 chuan ni chim yang tho kan heitla sem tu hi ata ndawle remainder hi a divisor long ni vele ang chu ti chu 16 kan HCF tur chu heitla divisor nung ber hi HCF chu ni me number pathu mang chi kha long ta se 48 72 le 120 long ta se long division method mangin ate zok pani kan enanga eta ate zok pani jeng alian zok hi ate zok in kan sem veliang onza 48 kan minus le chuan 4 ta chuan eta sem tu hi ta kan lat laveliang e kan sem chuan true chu ti chu HCF of 48 and 72 so 18 ita 24 so heta alien ber hi heta kan HCF in kan sem veliang 5 32 therefore HCF of 48 72 and 1202 24 ni down ne 24 18 le 12 18 le 24 hi long division method mai chuan ata te zok ani tangian alian zok hi ate zok in sem le tur kan sem chuan oza
12 ta kan pai chuan 6 chuan he remainder ani ta he ti lai asem tu hi kan sem to long le ang 2 12 0 chuan he ta number lian ber kha he ti lai kan sem nung ber kan sem le ang 24 0 therefore HCF of 12 18 and 24 0 ta top pair has center top pair ka HCF so ni